nyakubahwa perezida wa repubulika ukaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda nakasi imbere yanyu katewe n'ingabo z'u Rwanda na polisi y'u Rwanda kahagaze mu masibo 12 kagizwe n'amasibo 12 itsinda ry'amabendera n'itsinda rya muzika kahagaze 10 ku cyenda ifunguye twiteguye kugeza ubu namwe nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Brigade General Frank Mutembe umuyobozi w'Akarasisi. Itsinda ry'amabendera yewe na kapiteni umva neza hamwe na kapiteni Kamatari. Turakane yewe na Lieutenant Ngabire hamwe na Lieutenant Mutesi. Isibo gatanu yewe na Lieutenant Witije hamwe na Lieutenant Ugira Iwabo. Isibo gatandatu yewe na Lieutenant Niyonzima hamwe na Lieutenant Habiyaremye. Wungirije wa kabiri Majoro Mutesi Esther. Isibo karindwi Pande yewe na Lieutenant Kamugisha hamwe na Lieutenant Niyonkuru. Isibo karindwi yewe na Lieutenant Tugisabe hamwe na Lieutenant Habigabwa. Isibo ya cyenda yewe na Lieutenant King Mudaheranwa hamwe na Lieutenant Gihozo. Isibo ya cumi yewe na Inspector Polisi Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Polisi Thomas Rwagasore. Afande isibo ya 11 yewe na Lieutenant Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Dore Wakubirwa. Isibo ya 12 yewe na Inspector Police Diane Bamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika itsinda rya muzika riyobowe na Lieutenant Jean Claude Utanyimana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika igenzura rashoje ndagusaba kubiza Akarasisi miranyo kiyereka Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
Please be seated. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, mukaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, nitwa Brigadier General Ronald Rwivanga, nkaba nshinzwe gusobanura ibice bigize akarasisi ka gisirikare na polisi kari bubere hano kuri uyu munsi mwiza twizihiza kandi twishimiye imyaka 30 ishize twibohoye. Before we begin the parade march, allow me, Your Excellency, to recognize delegations from different parts of the continent and beyond who have joined us today to celebrate with us the 30th anniversary of our country's liberation. I will respectfully request them to rise for recognition. I will begin with a delegation from Sri Lanka headed by the Chief of Defense Staff of the Sri Lankan Armed Forces, General Shavedra Silva. Please rise for recognition. We have a delegation from Tanzania headed by the Chief of Defense Forces of the Tanzanian People's Defense Force, General Jeje Kunda. We also have a delegation from Kenya headed by Major General Frederick Luira, Assistant Chief of Defense Staff in charge of operations, planning, doctrine, and training, representing the Chief of Defense Staff. Your Excellency, we also have a delegation from Uganda headed by Major General James Birungi, the Uganda People's Defense Chief of Defense Intelligence and Security, representing the Chief of Defense Force of the UPDF. Thank you very much for attending this event.